Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngomtshagalo wenehawu oliya ukusebenza embhedlela ezinye bewakateleleka bona zivalwe. Asiqalisane umbono wakho Mbukeli uyalandela. Uhulumende yena amaministara la nabantu bembuso bayabapha imali engangobaba mara labo bona benehawa baphiwe litho bazamaphilo. Uhulumeni akanikela abonesi imali yabo abayifunako, banikele 10% yabo ngoba lawani babereka baphetha amaphilo abantu. Into abayenzawo sekubeka impilo zabantu engozini, sithi abasilise istrike eso. Bathi abantu bagula embedlela and then bona bathi batoyitoya basestradeni and then bathini ngalabo abantu abagula babalele embedlela. Iqala thina sizolibeka uhulumende udlala ngabasebenzi, akafuni ukufakela abasebenzi imali. Abasebenzi bazempilo abakafanele ukuchagala ni impilo zabantu kuphela bazithogomele. Ngoba bayazi ukuthi basebenza umsebenzi ocayi mabethi mabezodeleka mhlambe bashintshane ngekhathi kube khona bazodeleka mhlambe ngesikhathi esithile abanye babuyele ngaphakathi Abachagale uhulumende udlala ngabi incane khulu imali abanikela yona le. Ibhlungu kakhulu nakuboko bethu ibhlungu kakhulu ngoba bathola i-treatment na. So uhulumeni akangenelele if uyakhathazeka ngabantu akagenelele uhulumeni. Abantu balwela amalungelo abo kodwa ugovernment akasala babonelela phela abaniki ngoba manje kulimala izigulane kupha abantu lapha nesibhedlela. Yithi uhulumende makanyuse imali yabantu abasebenza ezibhedlela kungade kusweleke izigulane ngenxa yokuba zingatholi usizo ngenxa yokuba abasebenzi basembhikishweni. Kuyadinga ukuthi bekhushulele amaholo uhulumeni akasondele eduzane abahlangabeze alama% abawafunayo. Kodwa nabo abasebenzi bakithi ake bezama beke lento yabo yokube busy becofana namafoni esikhathi somsebenzi. Umbono ngiwombukeli. iSABC ayizukuthatha umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Indaba zaSindebele